تماشاوان هجا هنا انسياتيفين قال ان جبونا تشيكرنا خورنا بتايبات بو كوشبرين كو هاتنا باجر قامشلو حتى نها داومتك ابنها لجم جهكينا حلويات شبان كو بخوا المنير حبيبه نها خديه و بخوا حلويات انشيدك ليش برد بيرو شاهيده جبو كوشبران همو کار خدای سکناندن دانی نیفرودا جبونا کوچبران خوارن چیدکه او چند حوالین خانه نها هر کسی کو لوردی بینن همو کس خودی کارن هر کسی نها کار خود دانی سبحات سکناندیه و لوی خوارنگه جبونا کوچبرا خوارن چیدکن از خوازم شته بپرسم دست پک خواب داناس کرن چما و خاص کاری که به ویرنگی بکن آلی کاری جکرد جوارته از شوان جقام شلمه محلا من احلویات هایی دسپیک د ماهای کده یا زی ماهای کده هاتن لاجه ویده که کتن جامعه ده مدرسه ده مدیتن برچینه دهاتن زاروک دهاتن دگون برچینه لابوم مخوانک جوار چکر مداوان حوال کی مجی ناوی فرهاد آلی تعالی کاری کمرکر رابوم داخست سر واتساب آخه و جوامیر خیرخواز هاتن ایگوش درفه ایگول ویده که عالم كرن روجي موجباك داوان نزيكي مهكي از شكل يومي الدمان يعني ددم دور 300 400 انساني يعني حسب يقول امكاناتي يقول تشينج مره شد تشكي يقول او تشينج مره اجوال اقردكم از ددم امدرن دوزي المدرسه مالاد هن شيك يقول كارب علي كاريه مربكه بشينج مره يا او مواد خبين بس مواد بين ايشوان شكيتني ازيك شي بقدمينهم ازرم دوزعين يعني حتى بتاع باخو الزوان حلادكم يعني از ناسي خالو اشتجي بپرسم نها او خودی محل شیرانی بو کار خو سکنند خورنه چید که تا چه کار دکر نها تجیل ور خورنه از شفيرم سرتكسيت شغلم اجتم سرسبي حتى خلاص كن از بوار مساعدتكم از آلي دكم ام فلينا دادقرين مدرسة ده مدرسة وجامعة ام روجي دوزعين يعني ام دقين 400 بينجي انساني ام دروجي ام دوزعين وام صعب خدش ترازي صعب اشتجي بپرسم اف گاتو جیل ورد خونه اف جبوتشي جبوكيه كي شانديه اف ملك فرهاد درفيه عيد ميلاده لوكويه جو از عيد ميلاده الفرتش هناكم از بشين من الخشام شلوره حقي اخواننا حقيقاته شان جو از هم المدرسه من المدرسه عيد ميلاده لوكي تشيكن دا خازه لوكوي وآويه صابنا خارنا والوي داري حاضر دبي خالو ازوارم جنب تجي دستي وصابه تچ کاری دیگه ایرو تجي کار خاصه کنن تو هاتیه و مطبخه خدي مكالي خصكنش بو اف اهل ما ايجو هاتن فاندرا ام محل ما بيك محل كهرباء شو شغلم محل بيك جيب محل ابو جوان وبخدي 200 الي كارير كنش بو ملتي خويا يعني اهل من انا غريب يعني اوج دوسن اهل كردن يعني كردي من يعني شام شا وكهن خدي ساعات شفان خوش خدي 200 الي كارير يدكن وصابه بله تماشاوان هجا يعني اف 4 کسی يكون هم ولا فردي بنن یک دکانوی كهرباء هي یک خدي خارنگه یک خودی تاکسی یک خودی دکان شیرانیه هر کس کارین خاص به هاد تاریکینن تن و خارنگه دا کو بکارن خارن جبونا کوچ بران چه بکن حیوان کی یانجی روزانه خارن جبونا حاضر دکن يبقوا عائلة ام بربه ام ددوات دنوان يعني حسب بوچه شخص مالي دبل امولو ددنوانا ششن هفتن لك شي 4 ام وجبال كده يقول قال لك بدي وجبال ددنوانا